Nobert Mao udonga to o windolo unek Hillary abe Lilian abalo Lilian pa ngoma pil ya gago Bofa FM at Luciano Jemo tim pa Remo la wiya wobe la dit Nobert Mao la wo gin mauti mema ana neno madano tiga lok yeni ana bi lok yele chen ento ka gudu wiye yindong la wo I confirming Tony Marione ta ma chel eneni Museveni unego ino wachon no dong yeno no itiga wot machalo liel maworo en kita wanjo mokene wengwa ti lieli maworo ni ento megini iti liel maworo peni Museveni unego ino wachon through lutiana wobene ma en chwalo gi me lanyo mona dano me lanyo megi dano lanyo lutiana nyira chuli nyira luo iyo me buru to ne ma rio ene mala wo in ker ye chindong me ye tich ki gamente machalo minister me justice I Uganda leklo bani to ni ma dek ongok in mano de larego no lo bautimi kija pichata chuli lumuru lo bautimi kija pi por kongola ni in position karman no ibirka tich pigamente o wela wodon kitika rewarding in mono reward joma penge politics wera wechu mono reward magitika miyone pitich mabe tije tijanga ga bititugo ento Mao mirungeni lek matek were in the next life in dong peta when I talk about the next life no atika wachini ta tianma deke mono no don ko eta ka dak lo ba chero ngoli ko pete ma ranyi kum dano ni chide ta ma dek pian ta ma chel Museveni do ne rio ta ma rio Museveni be don confirm u bi ne rio ta ma dek don wa wer chin lo ba we otimi kija la woda neni doro miel don rare strokes don I woro don break dance don dok la wo wer da tu ngi ni break dance kara Michael Jackson kwalo ki boro ngera gen ka yom pian kita Michael Jackson todo ke piere ka kero ke baide katika miel apopo kan ki migi mala wondong pe la wo be ka miel chala yom munyo ngera mo matika weyo kwak makichi kiteng por full la jeba nyu full kalanga o nyu full agriculture mana baja baj full combat mano ke kero kwak ko iteng por we ka yom pe bal full chila wo itika miel mai ilu tieni ki choy ki bari chala yom matika weyo kwak ento kwak ke dong pe weyo kwak pa bero marisot ka gwo bero ka dam jalo wot pa riemo mauti ke dameni kito jale kitika gona matek to twal ki people power dok bena rio ki remo I wiya chero Kampala bobi wino tuko chero woko po par pira dok a chero Kampala karma bobi wino duko ki woko wa chero ganga bobi wine machala rema mano agero ni romo konya kada por pero man make go we omuko mamiro scanning bene kolo kitim weke nen kati mabe ya dam watin put bena tega lega chul mugo matiki chwin ni dire maja ka utama chwin ukenyo uyen chiene mo ke chet ko nge rod wiya pian ke goya mare tek karja nge wija yele ti ye ni kwanya go kama obeberi ko da dam mo ni ebebero chalo Bosmic me chere kanne manore te NRM chi momerion ne gwo kuonio ineno ikara ma wiyo tiele kwak reyo bot bobi awa ke konya do ana ber ka tich piri do igulu kuja do ke pidana wado we an bena chere woko ke ta yini chere woko ne ki chang an bobi kwanyo chilling ali mia beach ma Uganda what a insult ali mia bij ma Uganda Quran ki ganga igulu una gwoko lutina wobe wakanyer me na republic agwaka mano duwe acholo ki agena duwe acholo rent me 1 million duwe ipejecha kadonge dwaka wel no dong 900 per month mon fur gwoko lutina wobe ken aya kadong lutina wobe ma agubere ga reyo kora ma ana gwoko ki iyo me transport iyo me feeding iyo me korongo
mobilization van gi no mir ki kel timo ngo chene me banners chene me ngo NP people power in when ag bora abalo almost 60 million plus mobilization ena pe kwanya la wa chele kwanya mana nok merchi mi kwanya mana nok che mi ujoke almost 60 million plus one ko o lenge toni gi long ni o lenge general la yo lenge toni ke utim me people power cha ke dar ma geloni la ke me DP pa ma o gni benoti kenwa dar ma geloni strike machine we no ti kenwa do tian wo ma ana kelu gi ma chalo converse ma mega in converse me people power recruits ma mega yeto neno so what do really pim Kampala chero Kampala bene an ke wi amadong tiga toba ne be ana fuda providing Jimmy when chero Kampala wa beri I hotel Kampala for 1 week when ana cholo there were ga Bobby Wine dong surprisingly jal lo la lu business no ma ginge chene level mamalo kwanyo ali mia beach wa mundo chere team chi non treatment ali mia beach tana bill me hotel ben ma kama gobe na gobe ga gwa for security na no tena gobe no ge gwa ga gene security strike machine plan mo ma petem anga gi ali mia beach ram ko bo loy wa Kampala lo tena wo mo ker cha tamani bobi na jado ubolo million mia beach yesia ko na ali mia beach so ke Kenya dong anda wa gojo puti matek utema gibete kora yoja ka dok gulu weng to ken ake gora be dum chimo ni kiti kuri ni the next time makineni on the street mirgichili mera chila lui me pabo lui be la monja la mon anme lu monye ku bere tiata jimi weng lui be la mon lui wacha ni in utema bero penki monji wacha ni utim Bosmic pariamo ka wa chilo ka chile le rwap ki district chenga mo bitime mono ka choke pa mon pior no gemiero countering an ki rallies mana timo che monyo wa peti mo meno te ka chilo la ten on tap wa kui matika bione bi balo dano be kwela di lo matwala lo ka don kumiro wa kada wa wani lo tina chilo be da ki ketge pe ka chilo be wa chi wa peke utema wani numir ki chilo ko li rwat wa yue chi wa pe chil loi tiki story ene loi businessman me pabo le moñ bene wache la tena ma utema dong tiki chwin ni mirgi chili li rwat sino teru kato bed riek la tena ma bed riek loi me pabo ka utema mer charga chilo ne no loi be tiki mege kuno yando chitem chilo loi kong now ando karma bobi lo chile ge mia bidong ni wan ni wendong dugu wabe no igulu beti yeba pa motoka ma wapa wa chere Kampala be mirba du wa chul rede wabe ro rio minga kan arwe ayela pe ando achara gwa ko to NRM kada gwa ko NRM sirong dirma ya yanyo yona no be ko do da ko kwe gi dinga ya piano dong right kama ubibiri ki koda dam eroni chi bedo ento it is very rare ba menongo dan matamu cha lutim ni atuk ki wila dillobo kati ngato mo mautuku ki wi abiro ma biro chwinye chwe watin wadire numira ne konum chi an pa remoni an eno ina pian an ke na Allah ka ti gimoni chino da bi biri we da ti too real abi biri jalwe an na cha ko te gimoni karmana te ga panga tiana chi mo aneno be pie cha ruku yelo eno an ni cha te ga don mer NRM atu ruku yelo makichelo ingen ena te ga ngwene ka this is ours, this one is now ours si mo fura ne pale we ki try pa DP kone we kitu chili ti awero moto pa iti awero moto pa anthem iti awero anthem pa NRM bar kitu chel puri ibedi bel ki try pa DP pe ngo pede lonje pa DP dok je pa kai chelo bor kai chelo now gemna chelo no pengeyo amera waji Mao ine ngeyo mabela did Mao ni ina ye doro lok eni amogo cha den maluba chung ye Mao ina ye doro lanya la nywen ina ye doro lukech ina ye doro bishop cholagi ina ye doro bishop dama
In fact, to be honest, indo mere maja mera ikomo chola ma lope kia dot ma bishop kakumba no do doro chola ni chola tika mobilizing actually and the youth more especially against the government. Uchola wote machero wakone chero ka preaching violence against gamente. Uchola miru ki jok wote wako uchola miru kinel yo lokomero mon bishop kakumba ayo doro chola bora bero bishop gene Mao indo ichere doro lokech idoro lanya lanywen idoro bishop Odama idoro chola da dojo eneno kono chola be pedo beri meeting mon mo Odama gi beri ye Odama lokech ka lanya lanywen gi ka kono wendolo gini gene pedo beri ye ba chola don po beri ye ero yini chere doro mer don pe nyego ni mere ye nyi chola meeting eroni Mao ini tipping la dir loboro ni meeting moni ki bitimo ma lokech tiga yoponi bishop Odama umir ki luong pani an ka guluong bishop Odama mone don kama ngaya manok pani an ka guluong Odama pani an ka guluong chola ento olanya la nywen Mao in kinga ulanya la nywen Mao windolo ka chiel kinga ke lokech the lead wono beri meeting enotini ngo meeting eni nanta lokech okwiliwu lok megamoloj ke che abero medugi ching kumalo me Uganda iro no tipping abero ko chon o weko kimi gadgets me chero pebe donyo kere pieri gini ini bolo choki compound kuja pian gina gamente ni mako lok makitia lokone 100 meters kare wenge 100 meters foot mako bolo merka kama ngoti yeni compound kamon kunu tiego lokwu weng itinyo recording ichwale bora bero but before meeting eroni ki recording eroma ini timoni before adote me dor bola dillo boni in nyego yo mari pe ngomao nyego mari pe ni in all along me biri Uganda kanye tima baja timu Kongola ichere timu mission pa bero kono irugu kala mapade timu mission pa bero no yetamo ni in bedo the next president me Uganda no do ngumiru ini bedo automatic nyi umiru bedo automatic me bedo president me Uganda the next president after Museveni and you were surprised my nano doki keronyo lanya la nywena ye mane kama the genesis of the problem pa lanya kilo kay uchake ke iye en ka kamadon Bosmic Otim bino ye pero pian kite ye ne man ne gane wen pingo tuju mong mada kit man neno latini erwarwa wunu ne kwa chon pe uye wunu ne kwa chon la polo uno ki setting no miru ne ano before kui ena an fura loka le topic mi chabira rie kan bon la polo men ne ka la polo pe otimo enoni ingere madon kui do dong chabira rie da ka la polo miru clearing ano ke chwala wa mon mu kene e monya rio ke masindi ni gubien assassins la polo u guiding ke gini bono ngai jon la polo wa la tinti ke yat o tema wa la tinti ke yat en manon ki ngi kuidong ke kwanyo dong kongu ne go la polo gene gu ne go la polo by the way jono ne go la polo pian la polo pe ne go team take it to the bank jomo ne go la polo ene jopa ber mati gulu pian instruction a ki state house ni ki de la polo pian failing genno pian ana chara tuju exactly genno no te ma we jomo ke chwar ki masini me bion ne ko ano meti mo genno kuma ma kui pia utime ki ngo lo ke petwero kar la bon la polo me wayne ke nek la polo ke lo la polo ni la dillo mercier kaneni entebe so corona test is a must genno ke rware la polo ni o la nyaw lenge Tony madwong ni general la nyaw lenge Tony ma wo ber ke people power ti do la ko do ya na rem o la nyaw lenge Tony ngeyu keta la polo ta okede
He came to my house and confessed to me. Kira la polu ta okere. Dok ben wine la polu ke nega gulu. And then later, stupidly, Olanya inviting Anthony Ketika Mirachwa Labor President Museveni, Contra Dua yo or Olanya, Nitada Oi Gulutop, Kibian, ki impounding Marca now, and Maka Kichwala Con Ruin Kera, Goya Doklang or Matwan Marung Papa Gina Gako disability. So, Aramiro what you Jimmy Matika Timel Lobachuli Marai. No Motima were Mo Dogonyer. Gin Motima were Mo Dogonyer, any Ludiro Bahima. Ludiro Ankole, Ludiro Rwandese, these elders, Ankole elders, Rwandese elders, the Bahima elders, the Tutsi elders, get gore in their usual meeting at Raketora, Gangaladil Lobo, a Karamo Karangage. Karmago gore kuno go discussing lokom succession. Anga mo be succeeding la dil lobo. Go wajibola dil lobo ni, let us be wise. Ugandans kumerugu kejo mapelare dano tie magu kejo mapelare. Tega mingtimi waimen latini yo le kom wanu tumo. Pian lu diru mongu bichili latini yo kagu chili latini no kemiyor maeloj Uganda benyuene one property wa ke kwa wa biberu kama right mapelare. Lok me wude yo le tela ni ke weko. Chirong la dil lobo waine okay. Now don't ke tem ni ning. Wunu ngayon ni kangat mapat ule yotela. One kidu wen ki bichwala way court internationally. Me, I am not ready to face ICC. We are all candidates of ICC. The deal of wajo bot Johnny way. We are all, you and me inclusive, all of us. We are candidates. Me ICC. Chirong John way we know, but we can find a way. Jonongo waini ke wek lojo cherichi ngatapat abiro do chak yenyo yomo negotiating yomo me aro ke kom ke mi kom ichin kakamo magitwero kakamage ero no gitiki ngech metela makaka eroni kino mano gen work ke gwako go be taking over kino magen work ke gwako kom tutunoni. No gen de Bachwezi, Rwandese Tutsi eni, ki Bahima, ki Banyankole elders eni. No gen gichoko jimi gi weng, gi relocating or weng outside countries. No gichero abroad. Gichero gi berung kunu more, gi enjoying tiani gi more. Wek willow dong nero ni jomo messing Uganda dong. No we lobo neroni abero tiuma be antilo ka dong Uganda o messing. Manyur ni jomo leo ke ko abero ne gena o messing Uganda lok weng dong dugi wigi. Abero pe ni ke mi loji chin kaka mene. Jono chako bolo nying. Jono wani nying dano ma ukati ene no kaka mo bitel tela. Jono dongo chako gumo kola wanchel ni ke mi loj ke duwako e chin achuli. Kake duwako loji chin achuli. Actually, very honest. Actually, kake signing kedi agreement ni wano be mi lo che chingu wuno ogwok safety wanga wando wen watim jima kuman pe wa mira yela. Actually will do that. They will even escort us until wachera wako. Nero wakama wachera yeni. Sirongo wa bol nying. Nero ngaro mo don kelu nying lu kech. Kikin gi ngaro kelu nying lu kech ni dano madong tie very experienced iyo me mon ngata le ko abero umirbet military chalonga he has to be militant ngat male ko abero gamente pe to mine from a military government to civilian government atuwara kumen kela yela ki dwok gine ko ching mon ki mi lutwage yampe go kwano ka wori pa abero ti ke lutwage yampe go kwano ento lokejo kwano lokej ki senior en lokej ki jo mo ken magti mon magen ngeni kimi lo chore chingi wer gen en yogio pien gen gi birwenyo jema pol gi birwenyo kwoge kwo pa lutieno gi wari gi ke kwo pa lurem gi wa ke property gi birwenyo ne in case gi mo chaka tura amiri mao nyang mabe ni an pe amin
eno dong ki chako miyo nying ma ke miyo nying lokech abero pechwako abero tu kwer ni la jwa lokech no ngata para yo be president ka gwako lokech dong gitiyo gen lokech eno pe lokech directly no kwero endong ki kelo nying ulanya Jacob la nywen tek ki kelo nying ulanya li tap abero wae domir ki gik kenyu kakamano en wiye tika tamane ni enu so don't gik kenyu. That is the reason as to why ulanya la nywen do to chako rising speed more rapidly ulanya chako rising ke chako dir ulanya ko mon aria de ulanya to do com full speaker ulanya ke to yer nego la lupko abero me northern region ke chako jeme ne tu chako timero level ma mal bor la nywen piano no dong guye ni la nywen be taking over chi nge wana chuli wan luo yom twin wa pekanne neno gere ma wunu chako neno geru chake o gawo lanya yu moro ma tek ma de kinga ngage ni mono wen yo pala dil lobo ni ngata dong wa mer cher kamiyo loje chie o miro o chak neno ko ma dit tek dong geru chake do yu moro ma be ma dong geru do chak tuon odung daro achuli wen nung daro gore do di gulu kuja ka discussing. At one point, and I was at the covenant gulu, when you got down to where Ulanya tika geru tuon ot moma balu wiu Ulanya don't merbe president adaro Ulanya iner achuri da to termere the opposite way negatively nero gicha ko criticizing Ulanya kon ke ngong Ulanya kibinero Ulanya acha ko winne ki bora chuli igulu now loki nan chalo la dil lobo o cherche kwilo ki jone mugo ma chok keri gamente after resolution rakatora resolution o cherro kwilo ki jone no eno nyego nan chalo chako katik ndano gino ne golanya mere nyego en lotina chule yo ne golanya abiro gi medong gena gu poisoning golanya ba lotina chule gu ne golanya as in how lotina chule yo ne golanya pien joma nyek ki gamente pa abiro ne magiti wanyankole ki bahima go kwilo loki obod mauge pien Mao no nan chalo bragging ni ene be the next president ke kwilo loko year ni forget olanya ye kitika yupo ne be president me Uganda abiro ro yupo kon gini a team of elders pa Rwandese bahima Tutsi wanyankole gena gu beru penyi kago tamani ke ket tela de ching olanya inano lutira nyer mu matena chala be le dian gingeyu gini eni pian gen gu beru ka pale kucha ko be don goy match o kilu dirro pian gon yang lu dirro be do do matete kucha ko goy match level ma malo be na be le dian geno inero now Mao karman yang giniro pingo arwa lutina chuli yo ne golanya Mao karman yang giniro Mao chako coupe o kilu tina chuli mukene chako tete gio nyego do chako mako joni mateka dida gi chako yenye yumo me balo tiano lanya no gemeri soiling image po lanya ko ki chako setting olanya ki mon ki setting olanya ki malay mugo weri olanya mokoko ki magiro ki kilchal ki kambalem ki timo wagini po time ento olanya was smart olanya no ngi ngwa yanti timone now jono that attempt o ngayo ki chako ni mirgi chak balo ni olanya la ku tiga no chene ki kwen me geru ki nganga gini wen pel check ki chako poko kino lanya ko waki campaign manager ne mo konya ene yumoro ikarme kui ma NRM luo gi piu gi timo ngo chwalo kon kwen wen pewtiu aya opportunity nongego ingeko ka ngar mer timo gi mo koro en opportunity metikwere lokech gen ki olanya ka o windolo nem chalo girwatego i Kampala nem chalo gibogo lok mogo karma gibogo lok mo me yum twin ni nem chalo future pa ka twer beru bego shortly lok ke leking dako bod Mao aria dek dong lokech tamoni umiru gen ma chalo tina chuli ben kon ge beri meeting ma mege kenge
lo kejo no dano pa dano Mao win lo kane mabe ini nge lo ke eni achuli ben gu win lo kane mabe ikare madong lo kej yubu ka choke pa lo tina chuli madong ke ken lo kej inviting Mao gen lo tina chuli madong gi rwate ika choke gini gitamo ni umiru gi luong ye lu dirudini peda niang kono gu luong chola unyope gu luong peda confirming kono gu luong dama unyope gu luong peda confirming entro I can confirm ni ka choke ni utime ka choke pa lutina chuli madon the big dignitaries in that meeting gu be discussing future pa Uganda ulo kong me achiel kidong how possible can actually benefit from the next government after Museveni mane dong ka choke mo weko Mao ki luong entro Mafunan chalke making phone calls the can you long mo be tie ikeme communication Mao o taping la deal loboro ni tie meeting mo makete kamero yobone against in en lu dirumon magiti achuli ka chiel ki lutiano wa Mao mer no tika timo gini Mao no tamne ka timo kumeno wero ene de dong machalo an automatic personality mo mirule kom ki bora bero pian enti yuma tek total bora bero me confusing Ugandans mir ki rewarding en ki presidency Mao no tia timone level ero no ponge ni to be bino ye kiradung to bino ni so mama o taping la dillo bani meeting mo no be berutie kano actually gibet ka winyu wena magi winyu wena chi gi kero gi tiu kere mapege miele ke kenero ge wero wording zoko magi tiu gi nyiglok no kono to bero pere pilu kech ki Jacob lanya pian arabe wero ni kitung chel Mao tie uli gulik neno Mao tie uli gulik kitung chel ni en tipia chuli kitung chel waibe ni uncle mi chamo rerio Mao tia baja a loko loki wen a chulu yera yet mo la ming lunatic idiot an idiot kong Bosmic gini ngao nyebo Bosmic gulu kong ngao nyebo Bosmic gulu a poka me kakabe la kudonyo iye poka me ngo wenyo donyo iye lok mapola ta but tindo moko cha dene an pa ming an anena nyim makari ini iyatwe wikitoba no miru kitita terne nenda daga area enji gwak noti iye nena we now abero don wani are you sure of what you're saying Mao wani lok don eno kiluo Mao ke miyo ire gadget recorder Mao don chere meeting en ki recorder Mao chere meeting ki recorder gine eno pagamena ni kariboli compound ya mago pil watung chiel pian mago lok magiti lok ne 100 meters away mago lo kech ki Jacob lanya gi delayed dongba delayed nero anu tim Bosmic wane Mao wen dong wati delayed Bosmic delayed Nobert Mao piana chuli mariak wen abier meriki dolgio so wane Mao wen wati delayed yina chuli mariak mafuri dong kenya wen iti delayed chak luong ni delayed so and so ana mer delayed Bosmic wan ki delayed honorable Mao chan pachuli let chan pulik Mao giberi ka choke kilo diru luwer diru chuli tiu lok irikoda chwale ki ubarne bora bero a bero Mao beru penye ka choke ki Rwandese elders the Tutsi the Yima elders the Banyankole elders a bero dong cherro chelago lokko a bero waini meng dong ti kany so nying mano watama ni bene kardong miru ki neko dong bene ke chako planning kirme destroying olanya through lutina chuli piana bero la jok ma riek Museveni riek bay kirme jok ngeo ka iritiu ki ngar mo mene ko mienne karu chero lam dogu ma otwe dudu tiana pa lam me pobe mako la jok
pien chinguti iye to mati ya chuli ni wen ching lutina chuli ti iye o wego ruodi be petwero lega mo ni lamo dog ni ruodi lamo dog wegi mo makla ne kolo pe mako neno aya walega gat ben lutela dini be petwero lega gat ne wege gino mo ti kolo ya pien chingwa ti nek eni pien tibu ner mera ne a ka do wani wa nek la nek ke chiro wati ko lutin wodo pien lutin wo yo planning mane gino wego bir be pale ka chunye ene roma ki la wo maja en mo wi ni abalo lelian daga pali lo ngoma pil maben ko pa kita chware to kwede ludira chuli ma don ku cha ko to wa chon karabiro tiga dologi yupo wori me bion ka de tela senior army officers ki tiga dologi en chware ben ke dologo en tamer ne en de don ipi igene i ma karmano don ipige ana tige biek ni kira jala ber la jok mariek mer ni eti ki ya chuli were kake nego ngarmoni tibu peo mak en ni process men ne ko win dolo dong ene enno ire winyo ka balo leliano wajo malengi audio eroni matiga ko video ni ai ngato gena wubeni do re yodo wubeni ke gona chim ke Kampala ke waini atim kumana nga mo go chim Kampala ni mona bero gi kome yo communicating a wubeni me donke or ni ukel cham ni do kelo eni jurt eroni dong ni do bino kere ke marka mano ber nyiri nan tele peo mako ke kerme de temor ajwa ka ye mako kerre temor ka e but kadong yin lilian dong abale de bini mako waki ya gago ke dong no ke la mete marka yin tawne abir marmada abir presidential advisor now Museveni dakti advising in kidmen ne komeru abir yak maraj bedo ki yin kan ka oro ngata pat chero nigi waki chen ma watibuni wa boss anu wabedo wakere ngaro ne kan pat kono abiro so moro cham ma bere yo yubo ikidmen chako bango dano wek dire maja ka windolo to kage yenyo ko to ne peki nong kage weke tem la modok pewti piano kitiyu kinya chule ye meji ko yar dikal pa windolo jo agago pebeno keji we kum lilian kulo utim kija gi lilian piano kum richani lilian ti expose lilian remowa lilian mamawa neno onywane lutino beneti dikal ya gago kenyu uti meriki ja kilelian endong kita en lilian ka do dugu gang do mirunge nga endong timo abir mano wano geno ni neno kita biro ti ala ko kidudwa malo abir wale bo ki dudo wer dano nen wadano nyewa umirwa weke ka biro utim kija kilelian mono plan pa biro ulub mod ubi non kezen ki rwenyo kibirwenyo kezen uwi ni kemiod dwe aboro bod da ko monini donc e choni trespass pege choni loka witchcraft mo ge choni trespass the constitution wa witchcraft mer ma ge choni ni ngarmon ge tiga jailing pe witchcraft nye ube riek abero at work now the did Mao ine ye weko kenego Jacob lanya kenego lukech kenego ngapian ine ye cheri doro nano kadonge chako tiji kom joni now Mao in ena dong initi akate me biro ni wonba ufo tim Bosmic ya kana ti gang gino weko jono ti ruone men ne khawne pian giti atiki mong maduong mapuda bi keliwu initi kine jon mer kinega pian kay nego ngarmone lo lata mong dong peke makate ero kina ma joni no ka tuju dul mong ana diere dong meto pia chili ga diga ma bena to a chili wono gwak lo tiana mo ku bidongi piana diere me konyo kaka dano pe ye diere winyi ticha toro winyi ai lima o kibilora ka now e kibiti so anda diere atie kany bene wachene mo bene ape kwede wa kwomo mabebe ape kwede wa lutiana mo mati akwan bene peke wa kono ngana makiti akwanyne bene peke eto pur stila jiyo kwoma tika lokpe kaka a loko piana ngeni dire maja kaka bifona la chien lo ba medu gum joma winyi loka joma none a loko pol neru chimu neru rediwu twaj kede ayu wan me danyim Mao neru gango eni don kitika for Mao ya kitika rewarding Mao. This is a reward, job well done
a reward for a job well done ketika rewarding endong pian kekero uberu kongola i opposition for long mana ye lok momiru wununge nero man lok momiru wununge udonga to tin an pabilogi kumi udonga to tin an pabilogi kumi tin mer fura mero poru wiya poya an fura tika yopa yuba melogi kumi pian fura tika gathering data mapoli kumu udonga to afoyo walu duda call ni ano cha udonga karma walia rologi kuma call forums mapadi ini kati walu nge call duda call don kama leng endo don pe walu duri ke keni pian ngaromo pe yechu bo wa ke kene pede walu duri do anatiga penye mere penya ni chene mai bi gamo ikare man me bole chuli ni an ka pia chule to mama mbabazi pe wa yi o kan o chamu chene me IDP comes mama baba yo chamu chene kono chene moko kono chene ngo kono chene cham kono chene ngo pa IDPs mama mbabazi patwer bir karman Museveni yo ori Museveni be kon gibero pen gana mama mbabazi ka waini wobe chwale in tell opposition kuja chere nyen we dano besije nan tar ke chakodong niang trikeo so wamero ngata nyen Johnny Weng kono besije kono mama mbabazi kono mugisa muntu Weng jopa bero Nobert Mao Weng iye jopa bero abero waini opposition pe Uganda waju confidently pian ngeni peke benada inano opposition matego chalo Bosmic gini mirki digi o kichik ki yengi ma nera we goringo venero kaguye loke ke win con condition kaguye loke me bir NRM pe onergi eno kagu kwer loke onergi yo aya after loke wa bir NRM goni yango ni nyi la kongola nyeri rugo yelo eto pan don pe yelo kara kul nyeri la kongola ke neko che anle pobo pen eta chuli ma minga ke logo ka Bosmic inde wi la ming mata korongo wa maka nyim kalo ba biye wa rate mo ne gango man gru mirki waji udonga uto ini ti chente I wilu wa kofi ni dore kere timu ngo munu wen timpa abero men timeti machol tije men longe inget coffin tije men longe inget cimiterio tije melo la ne abir me ne ko tibu pa dano ne ko tibu yedo lo abir ne ko gimo iten wangini ana be ringa rabir state house dano ma peye walwango pie ko mete kalwango pie ko mete an ma chelo riemo kalwango dugu kwanyo dum kere ko mlwango wale I need to kill you are stubborn enero abir pe geno walwango ma pie ko me dano ma taw mer killing ken dano ma killing by insect dano right udonga uta ma pat kilok mama mbabazi ma ini bolo dano irwe bulu ikeru t-shirts ko mbulu nero ma ikeru t-shirts ko mbulu iti yuchene niyo ibang loka chene enong pe kili forum bora chulido ni an bena ti yuchene ko man aya udonga uta loka gine udonga to loka chwa range ngome chwa range in kitebere kijeru gino wego wuni jeru tugubero MC meliel pa NRM Weng MCs meliel pa NRM Weng jeru geno dongato liel palu chano jemo ini pe oye ka bero MCs nero liel palu diru big dignitaries udongato wun kijeru wun mirbet MCs meliel kanga tak bi kero be mirge yenga ta wuna yo chimo komite bere melimbe mi ruberi kingi kongola wu eneno now chente mengom chwa range ma ulier wiwu gamer mer tuko ki bu achuri ngom pa achuri kon ngodungwa tum kan kon ka pek aya Italian company go wila chwa range Italian company kamoni kini ki bordo ching Museveni ki diene ki ngangane ki achwa ranch Italian company mi yechene udonga irke mi commission ni wege lengo no itika wo pian ki ngel style ki mi commission won ki chuluwu in tebere ki jero ki chuluwu through Bank of Baroda
obina tie gulu kenyo tie ki document enoni eno cha omina ke gang kenyo omina document ke gang kenyo yin ko lok kumuni oba chwal kong document ma wan pio chwal ba ko chwal document ni manyuru transaction mo teme ke through Bank of Baroda ni igo ye ko jerogi kwa million kon million pa kon million piari mi ching jero kon million pa kon million piari mi ching tebere yin long tiene ye million mia dek ke wiye ma ke chwale I bange dong yin de cher de hi ke ri kuja o we upok ke woni jerogi puru cha dak mele chen ma jero wajo kama ana tie ber ma jero wajo ma dar mo ken ki gulubet tie I gurguru kenyo no jero yiri live na I gurguru kenyo ki yiri no live ber lo tieno gurguru kenyo wangi ngeyo ni udonga is a Congola man udonga is fake ite mutupe ki lo tieno gurguru wa yen we nyote yo kame be charka yweyo iye ilimu tere mede me koma gurguru ber wi pe ja wi chagare weyo gurgur bale wiyu no so udonga to tedlo gatiki actually Bank of Baroda you know chene through Bank of Baroda lokum achwa range megi ko lokum udonga wera wechini an fut pia lori kumi furati ayupa yupian ana lori kumi kon ke doga kon pat kadok wa chere lemme geta dok ba miele ga miele pat input pia weri bala tena ma ana mirno we mo kon wanyon in won ke abe lelian kayam no riek no pongam dugui kuma abe lelian udongo to amero yenyo geta mo ma lim maloy pa mawnio awe kwa nyon miel kedu mabe udongo to wera wechi gina in pe ngeo kon in actually pe ngeo gina angeo eni about in ni in pe America be opposition matwala actually pe winyo lokutima winya ye utim logo actually pe ye utim logo actually pe winyo ya jai udonga in pe America be opposition in be NRM mo kana opposition all this while until kireri lupade uywe actually at large be no uywe angeni ti amero yenyo yo medugu dirma chero ka chum pe wa kwero kai be chero ka chum ma de ti reform pe de be reform agenda pa base jema gitimu mission pa bero en pe America nge beto reform actually madong bidugu ka lwen pe kaka genuinely udonga to pe joma no penge in be ranga ira ye la tena wubi ma yamuti ro kwan le tap ya ge gulo ai I cherdong itiro kwane university me ki university idugo gang ikin gang ichako bedo riek piano de ngini mero cherro I parliament ichako ruko chwan ma chek iriyo kicho wal ka ke ni mo ma yange iriyo kere wilela chakala ichere morru ruori go kongola morru ruori go chako nyepu ruori ngiri cherro geru yo ganga ruori go cherro timongoge no mero cher parliament Pebe rugatimu gine oni machala tiana wuma be karmeti school high school pe timu itiego secondary ni pe mere gitimu gine eroni ichere university pe mere timu gine chako timu gine oni karmete dugugang no itika haing cherro I parliament udonga to ine la tiana wobi mawune babani ugak ma oberu papat pe oberu ganshel petian lok ma ininge pa mer donye ye mona bibiono ye the next chapter kai mirro ni era tia eri udonga to angeni angera la mingmo ata magino na mope ana mingmo ata makora mope ana mingmo ata makwana mope ero an attack mo iloba chuli dok an ka pe inero an ka pe tia chuli bi paro an matek lo inno pian in impact mo madi pere ya chuli ma pat ke kuo record me kuo weye kuma chuli udonga to ira ye la tena wubi mayam ikara ma ini ango ni ini miro chieri parliament ento yo mo pe meti uchene pian in be no teri tali gok chal terani ono chene ni mo fudno peke in de chako lil mere raw go in we parliament ba mabe in kona raw go in we parliament watin wadiri in freedom kom typical
la charo ma chon ma neno me ni man la charo galalang kor nero to ma anda ke wa an mu yai mo ma parliament district di town kanyi aban eno in parliament olu yubi manok raw goyi wagi parliament afoyo wan jo ke raw goyi wa mere i high school no wa wego primary raw to goyi wa chot in raw goyi in we parliament ba we university be rapo mere goyi kom le mon me lor ma be kwan ma tek ngech iti kwede riego iti kwede ento riego ki ngech me gang kwan miro riega nyoli pier te karaj ci udonga to ina ye latina wubi ma yam iti yu ki opportunity ikarma inino odida me raj kogo ma oberu journalist ma yam machon ma na biro ngeyu ma no da biro kero dida i position kama udonga to kita ini joining kere NRM we ia chekte me donye politics ma migi ina ye latina wuma yam ichere no journalism dit dano ma dit la diro dida me raj kogo karma ini no dida uburo ke latina nyaka me under age mane kita ini palle kere politics para America kwa lowa America giko ne kere ki kuo ini karma bino dida me raj kogo uburo ke latina nyaka me under age sore la diro dida delayed rip rest in eternal peace sore me lokenyi ento truth needs to be told udonga to uno omago dida ke latina nyaka me under age latini nem chalo wat pa udonga gi onyo latin mome I family ma udonga ngeyu udonga taking advantage of the situation udonga owajo mere ni en ibe chwalo lokire malo ibe chwalo lokire media ibe chwalo lokire court ibe chwalo lokire ibe destroying udida kabisa udida ugungu ki choe we ngom pe gwako reputation ma mege dignity ma mege pe ki bal udida meraj kogo delete udida ene yo we udonga tin jenye komwa ya egwa mada udonga no ginoko udonga took good use or udonga made good use of the opportunity ma eno no ikomo dida udida no tiyu I office pa Janet Museveni udida no coordinating a lot of things office pa Janet Museveni dako pa la dir lobo udida luo donga wani laten wo la dit koñ la dira konya kay timu gin makit ma no ibalo wa nyima ibalo jemi na wen no wa achievement ma no any wen no ruining no don it will be a very bad ending for me konya lokki donc weko gikany lokko kilu nyoro pa nyago ki nen yomo yin bene abenero kita chalo indo imero chuni please trust me I will make you the MP you want udonga wachi surely wanyini trust me you already MP so ka udonga tien jenye pe udonga pocher parliament ni pe kwan udonga pocher parliament ni pe riego udonga pocher parliament ni pe chwak malwa miyo udonga cher parliament pe ni udonga got a bribe from Janet Museveni's office ke cholo donga chene mamiro udonga uchamu double udonga chamu kitung side pa la nyoro pa nyako udonga da uchamu kitung side pa odida udonga chamu tiana dek triple udonga da chero chamu madit ki office mere ye kita kitinyo udonga kichwalo kede bot Janet Museveni neno mere kira kichwalo udonga kede bot Janet Museveni udida owaini latini eni peke wego beri gamente kake miro collecting all information ki ya chuli data madon ke timo government program ya chuli
kiti ki latini eni eno bed machalo an opposition ento no kichele chel lok mabiro matek kum gamente endo a machalo opposition makwer tam eronio en mer tije miurberi ka buku widano chawa wen miurberi ka kelu confusion all the time mene gina gamente twerti mene controlling the stubborn northern Uganda people kinong jo mugo matie du yela chalo dongani keketgi ento no ubed machalo opposition ento no is an NRM leaning opposition. Jenner to kichwako tame la wachen mene kita kitu logo kila dit lobo kichako ketu donga kineno ni udonga karukui ki injecting cheni kum donga kitimo udonga chero poro de ni en la chan chero timo ento udonga pe makola dit ma ero makola dit motimo abomination buru kila tien under age odida buru kila tien mo même waka non talbe waka para dega ye not a para ngwen so la tena nyaka eroni dong ene dong udonga to olieli kome mapelar udonga ini charro nyim wati I charro nyim wati ene ye iliel kede watin wadiri ingene wiloboloni pepo Museveni pepo General Museveni pepo dida pepo achuli po nyim la tien pa umeru kono nyim la tien pa wayu kono nyim la tien pa watani la tien cha nyime nwang ba po nyime nwang mo ne ru kili lwak lonyo ni ilon ki nyim la tien pa wati po nyim la tini pa ni anka du tien nyir be nyim gi beberu nwang jar nyim nyam nya pa wati udonga ngonye maraj